Zora svanjava nad Bienville Perishom u Luizijani. Zemljani put leži prazan, a vazduh je gust od prašine. Skriveni u travi, 6 policajaca čeka u tišini. Motreći na par čija su imena mesecima proganjala jug Amerike. Odjednom se pojavljuje tamni Ford V8. Unutra mladić za volanom s cigaretom u ruci i žena na suvozačkom sedištu. Clyde Barrow i Bonnie Parker. Auto usporava, a zatim motor zagrmi. Sledi pucnjava. Par sekundi kasnije, Ford je bio izrešetan mecima. Par unutra je ostao nepomičan. Njihova vladavina nasilja završava onako kako je i počela. Brzo i nemilosrdno. Zajedno. Pre zasede bili su Teksas, Velika depresija i slučajni susret 1930. godine. Ono što je počelo kao ljubav, ubrzo se pretvorilo u talas pljački, otmica i ubistava koji je potresao Ameriku. 2 mladih ljubavnika, jedan Ford V8 i trag krvi širom zemlje. Kako je došlo do ovoga? Kako je konobarica postala najtraženija u Americi? Kako je par nadmudrivao šerife, državne policajce i federalne agente u 5 saveznih država? I kako ih je na kraju upravo lojalnost srušila? Ovo je priča o Bonnie i Clydu, najzloglasnijem američkom paru. Zapadni Dallas, 1930. Mesto gde se dim iz fabrika mešao sa prašinom koju su podizala deca. Bonnie Parker bila je jedna od njih. Oštrog pogleda, nemirna, previše pametna za svoje okruženje, previše ambiciozna za život konobarice. Otac joj je umro kada je imala 4 godine, pa je majka preselila porodicu bliže rodbini. Bonnie je bila odlična u školi, pisala je poeziju i sanjala o većim stvarima, ali snovi nisu hranili porodicu. U svetu koji se rušio, čak su i povučene devojke učile da šarm može biti valuta. Udala se mlada za Roya Thorntona, problematičnog momka. Dao joj je tetovažu Roy i Bonnie iznad njenog desnog kolena i nekoliko godina haosa. Kada je završio u zatvoru, nije se ni trudila da se razvede, samo je prestala da čeka. Tada je upoznala Clyda Chestnuta Barrowa. Upoznali su se u januaru 1930. u kući zajedničkog prijatelja. Bonnie je gledala u Clyda, Clyde je gledao u Bonnie. U roku od nekoliko dana spremala mu je obroke. U roku od nekoliko nedelja bili su nerazdvojni. A onda je iznenada ta kratka romansa prekinuta. Clyde je uhapšen tog februara zbog niza provala. Bonnie je počela da piše pisma svom dečku u zatvoru. Kada reči nisu bile dovoljne, prešla je na dela. U martu mu je prokrijumčarila pištolj koji je iskoristio za bekstvo. Nekoliko dana kasnije ponovo je uhvaćen i poslat u zatvorsku farmu Eastham. Mesto poznato po tome što lomi ljude. Eastham nije bio običan zatvor. Bio je to lančani radni kamp gde su čuvari prvo pucali, a tek onda postavljali pitanja. Zatvorenici su radili na poljima pod teksaškim suncem. Clyde je tamo bio zlostavljen i ponižavan. Da bi preživeo, zgrabio je komad gvožđa i usmrtio svog nasilnika. Drugi zatvorenik je preuzeo krivicu. Kada je Clyde izašao 2 godine kasnije, više nije bio samo nepromišljen. Bio je osvetoljubiv. Svaka ćelija njegovog tela mrzela je teksaški zatvorski sistem. Kada se 1932. ponovo ujedinio sa Bonnie, ona je primetila promenu. Dečački šarm je nestao, ali ga je ipak izabrala, svesno i potpuno. Počeli su sitno. Prodavnice, benzinske pumpe, seoske banke, brzi upadi i bekstva. Nikada bogatstvo, samo preživljavanje. Bonnie je sve dublje tonula u uzbuđenje. Za nju nije bilo reč o novcu. Bilo je reč o tome da bude deo priče. Oko njih se formira banda. Clydeov brat Buck, njegova žena i nekoliko lutalica bez ičega da izgube. A onda je došao Hillsboro, april 1932. To je trebalo da bude jednostavna pljačka. Meta je bio vlasnik lokalne prodavnice. Ali nešto je pošlo po zlu. Panika, vika, pokret. Clyde je povukao obarač. Bucher je pao mrtav. To je bilo prvo potvrđeno ubistvo povezano sa Clydeom Barrowom i trenutak kada je nestala granica između odmetnika i ubice. Od tada nisu bili samo pljačkaši, bili su ubice u bekstvu. Bonnie je nakratko uhapšena u okrugu Kaufman posle neuspele pljačke. Nekoliko nedelja kasnije puštena je i vratila se Clydu. Kakav god strah da je imala, ostao je u toj ćeliji. Zajedno su prelazili granice, pretvarajući sitne zločine u pohod koji je iza sebe ostavljao mrtve policajce, građane i šerife širom Teksasa, Oklahome i dalje. Banda je uskoro postala ozloglašena.
Novine su ih prikazivale kao glamurozne buntovnike, dok su ih vlasti videle kao besne životinje. Istina je bila negde između, ali tu nije bio kraj. Bio je to početak puta ka paklu. Bienville Parish, Louisiana, 23. maj 1934. Velika depresija je uništila američku veru u autoritet. Banke su oduzimale kuće, šerifi su sprovodili iseljenja i zakon je postao sinonim za gubitak. Ljudi su ih zavoleli iz razloga što su pljačkali iste te institucije. Kretali su se stalno, uvek nekoliko milja ispred zakona. Banda je vozila ukradene Fordove, menjala registarske tablice i spavala u napuštenim štalama. Svaka država je krivila drugu što im je dozvolila da izmaknu. Ali prelomni trenutak došao je u Joplinu, Missouri. Banda se krila u malom kamenom bungalovu, predstavljajući se kao obični podstanari. Komšije su prijavile teško opijanje, smeh, glasne svađe i pucnje koji su noću odjekivali. Policija je organizovala raciju očekujući skrovište sitnog krijumčara alkohola. A dobili su rat. Kada su policajci stigli, Clyde i Buck su otvorili vatru. Meci su parali uske zidove. 2 policajca su pala mrtva pre nego što su i izvukla oružje. Bonnie je zgrabila automobil za bekstvo dok su Clyde i Buck probijali put kroz haos. Za nekoliko sekundi banda je nestala. U bungalovu policija je pronašla 6 rolni nerazvijenog filma, oružje i nacrte poezije. Kada su fotografije razvijene, Amerika je upoznala prave Bonnie i Clyda. Tu je bila Bonnie, sa cigaretom u ustima, naslonjena na blatobranu kradenog Forda sa revolverom za pojasom, a tu je bio Clyde, nasmejan, sa rukom oko nje. Fotografije su se proširile po novinama poput požara. Urednici nisu mogli da odole spoju glamura i nasilja. Policajci su ih nazivali pretnjom pristojnosti. Do kraja 1933. Bonnie i Clyde postali su najveća američka kontradikcija. Ali kako ubiti priču u koju javnost želi da veruje? Odgovor je trebalo uskoro da stigne. Sredina je 1934. godine i fascinacija javnosti ovim parom pretvorila se u sramotu za organe reda. Guverneri Teksasa i Luizijane želeli su da par bude zaustavljen po svaku cenu. Barrowova banda svela se na 2 osobe, Clyda Barrowa i Bonnie Parker. Iscrpljeni, ali su i dalje nadmudrivali zakon. A onda se pojavio Frank Hamer. Hamer nije bio običan čovek, bio je bivši teksaški rendžer. Bio je tip koji nije rasipao ni reči ni metke. Bio je polupenzionisan, ali ga je država pozvala nazad sa jednom misijom, da ulovi Bonnie i Clyda. Poznavao je njihov tip, brzi, nepromišljeni i arogantni. Razumeo je da jurnjava za njima na tradicionalan način neće uspeti. Svaki šerif i policajac na autoputu koji je pokušao bio je ponižen ili ubijen. Hamer je pristupio drugačije. Počeo je da ih proučava, mapirao je svako viđenje, svaku pljačku, svako skrovište. Primetio je obrazac. Par se uvek vraćao u iste države: Teksas, Oklahoma, Luizijana, Missouri i Arkansas. Bili su kao vukovi, uvek se vraćajući poznatom terenu. Clydova lojalnost porodici i njegova obsesija susretima sa starim zatvorskim prijateljima iz Teksasa dali su Hameru trag. Izgradio je mrežu doušnika, tiho kontaktirajući meštane, bivše osuđenike i rođake njihovih bivših članova bande. Clydova lojalnost bila je njegova slabost. U januaru 1934. organizovao je nasilno bekstvo iz zatvora u Easthemu, oslobodivši 5 zatvorenika i ubivši jednog čuvara. Među odbeglim zatvorenicima bio je Henry Metwin, koji se pridružio Bonnie i Clydu. Hamer je pratio ovaj trag. Shvatio je da je par stvorio vezu sa Metwinovom porodicom, posećujući njihov dom u Luizijani između poslova. To je bila njegova prilika. Hamer je okupio 6-članu operativnu grupu, 2 policajca iz Teksasa, 2 iz Luizijane i 2 iz federalnog zatvorskog sistema. Ti ljudi su bili iskusni, tihi i strpljivi. 3 meseca su pratili svaki potez para, predviđajući gde će se ponovo pojaviti. Hamer je znao da se Bonnie i Clyde nikada neće predati. Neće biti pregovora, neće biti suđenja. Jedini način da se sve završi bila je zaseda. U maju je Metwinov otac sklopio dogovor sa vlastima. U zamenu za pomilovanje svog sina, pristao je da pomogne da se par namami u klopku. Rekao im je da Bonnie i Clyde planiraju da se odvezu do njegove kuće duž autoputa 154, pustog puta u Bienville Parishu. 3 dana i 3 noći, Hamerov tim je ležao u zasedi među drvećem i žbunjem, jedva se pomerajući.
Meštani koji su prolazili nisu videli ništa neobično. Zatim, ujutru 23. maja 1934. ugledali su Ford kako se spušta niz brdo. Clyde je bio za volanom, Bonnie pored njega, sa rukom oslonjenom na njegovo rame. Heimer je podigao ruku. Mesecima je čekao taj trenutak. Naredba je bila tiha i konačna. Skriveni iza drveća u Bienville Parishu, 6 policajaca podiglo je svoje puške i čekalo. Ford je došao niz put. Clyde je primetio pokvaren automobil ispred. Usporio je. Heimer je dao naređenje. Za nekoliko sekundi, više od 150 metaka proparalo je Ford. Clyde je umro na licu mesta. Bonnie je jednom vrisnula, a zatim je nestala. Automobil je sleteo u jarak i zaustavio se. Unutra su bile sačmarice, pištolji, puške i preko 1500 metaka. Do podneva vest se proširila. Ljudi su dolazili na mesto događaja, grabili po automobilu tražeći suvenire, pramenove Bonine kose, komadiće stakla, čak i delove njene haljine. Ford je postao putujuća izložba. Njihove sahrane su privukle 1000 ljudi, ali Bonina majka je odbila posljednju želju svoje ćerke da bude sahranjena pored Clyda. Njihove smrti su okončale najzloglasniju ljubavnu priču iz doba depresije. Do kraja svog pohoda, Bonnie i Clyde su bili odgovorni za 13 ubistava, oko 15 pljački banaka, desetine sitnih pljački i više od 50 ukradenih automobila širom 5 država. I tog tihog jutra u Luizijani, granica između odmetnika i ikone umrla je zajedno sa njima.